Wala kesorkar jela keladep bantai ya ke Interstate Bus Terminus Hamoyong. Ban pensuk i patba ke belet bawan naki wai pat ke jela. Hendrai ke jingdon ke kejaka kelalong penban kum kejaka ke ban lutie ki patba. La ki bawan ka syaselong ne ki bami na ganong ba ban let syaki wai pat ke jela. Ki babun ki patba ki la kemit linti ba ke jingdon ke ISBT kan long ke jingker ku yiki. Hendrai kalong ke bakendet ha bagi patba ke belet jinglet kila syashim kabu he kinong nya taksi kamai ha kabalo odor ki nado hendro spa hado praspa tengka ban mi na ke ISBT menlet kenong ba Shillong badwar ha bagi patba ke mi na Shillong menlet ISBT ru ki syao ha kador ka banado hendro spa hado si hajar tengka. Ki patba ke belet jinglet ki lapan pau ke jing snow jenjar halor ke jing syashim kabu ke kinong nya akali bad ki lapan pau ru ba ki lasio ke pisa namar ba amsyam ladon kino ki jing tho ke ISBT ke ban batai sya ke dor jong ke bai kali. Nagaliang kinong yalam jong ke Mauyong Rim Taxi Drivers and Owners Association ki lakan tad bagi syam ke dor ke barem ni ki patba ke bakiu kali na ISBT. Bad ki loong bagi syam bet nyup san tengka na wei nong syong kali bad kikit betang saungot ha kasikali. Hendrai ladon tang iwei na arngot ke bakwa banit pa abo sya Shillong ki syam hakador lai spa tengka da ke babot renti ki jing betha jong ki bor kaan. Kila keno kala badon ki bos ki bapenhiar steng lenti ya ki passenger syawab poi ha ISBT. Bad ki kali kamai ha bakikit ki passenger ki o akador ke bahek bha. Kat ba ke jing bot nampat gelet syaki kum ka association jong kinong nya taksi. Nalor kani ki lapan pauru bagi taksi kamai ki bawan on ya ki passenger sya ISBT ki syam hakador ke barem bha. Bade kani ru om don bala menle ai. न कितना रुपया 120 रुपीस होगा एक आदमी का ऐसे 560 दिया फिर इधर से हम लोग हापी वाले गया हापी वाले इधर उन लोग फर्स्ट बार 1000 रुपये मांगा फिर हम लोग बोला हमारा उधरी फौजी में सब जी को बोल के सर ने बोला उतना पैसा नहीं है ज़्यादा मांग रहे उतना मत दो बोला फिर हम लोग इसको बार्गेन किया फिर 800 बोला nga mentan ngawan na po PB na po police bazar nutay hangnya dekat no pak sim baik kali ha sim arsan po bapli baki de ki student dengan em no ngan pan buon ru kata iki takada ki de student nga suwan na kawan tang arsan po कितना लेता भाड़ा कहाँ आप लोग कहाँ से शिलोंग निकला से शिलोंग से हाँ 600 हाँ 600 600 क्यों उतरना भाड़ा इतना मतलब कहाँ से निकला शिलोंग से निगरीम 600 रुपये 600 हाँ आपको कुछ दिक्कत हो रहा है कि आप 600 देना पड़ता है इधर आने के लिए अभी हमको क्या मालूम हम तो बाहर से आए जाने का टाइम भी 600 हैं इतना दूर तो नहीं अभी ये लोग लेता है उतना हम देते हैं ni nadu baplik ni SBT ngan pachai kmat jong phi ba nakleng jong association hingi bu kador banang ni hayo gade be lai spa tingka bat ka jingkit jongi kalong ni kit saungut passenger kat kum ka jing penbe jong ka government ya gani ka capacity kemat 4+1 te hendrei banong bangi sim lai spa ru kade be kador sharing kata mun ngimpat sim ya kador ka ba kia namar ba ka jingwan jong ki bos ru hangni mestap kelas sedang laduk sawji kemut kadang longdang step perngat ban ngilik bu igini ki passenger ki bawan ki keleng ki jela ki ba don po jongga mo te ki wan rong hang ni po SBT te ki habakiwan hang ni hitu por te kemun ngi la sedang ya ban lik bu iki naduk kata kapor ba habangi wan pai nang tengi haban wan pai tili te kumba pitep ru ba kata ka jing keno ko bong bengi ngi sim lai spa lene san spa kata kemut kam don nong rem ka nyangi ka association lada kali gedung pi kami na ISBT kali on lu hangoi ini ke bro ngi menta ko long be gumni ngi bu be ha po ki point lada kadai ha po yo kumut ngi bu be po gari khana lane mat pran balada dai ha PB ngi bu be ha po police bazar point balada dai ha po Anjali ngi bu be po Anjali point balada ki ya extra nak ta kumut ngi ha banya pet kat kum ka jing kwa jong ki kwa banya chono ngi adjust ha kata karukom ngim dai ya bang yo musim klamran na kaliang jongi nang dei kai te lam ong na ne ma mar ba ki teng ki wan ki kini ki bos ki banambar teng ki man rong hang ni teng ki penhap senjar tu sadam sa ne hang ne harum ane ki pom larmbai ne pom tereng ti hak tu ki caka ki ne ki bos ada ki penhap senjar tu ki da lap ki lagi wan ki taksi ki baru ning tu sorok
ketu kidor kan ki hati kepor kan ki sim kabo ketu ba dong nang ne hayo ki sim ketaksan spa an rus pa de ide ke jinglek ke jongki kemod kacak kenok pat yang ka asosiasi ma yang ne na po muyoriam ISBT nang ne hayo lan ne hacha po ong saya tai ha umpling no thamai sim kuntai ki praspa ke pa. These taxi drivers are charging at the rate of 800 to 1,000. Yes, yesterday itself, I myself with my own eyes saw one taxi asking for 800 rupees. 3 passengers who arrived by a day bus. It was somewhere around 4 o'clock. And then the passengers were willing to pay up to 500. But then they were insistent on taking 800 rupees. So what I did, I told them, you wait for a few minutes. MTC staff bus would be leaving in a few minutes, so you can travel by this bus to Shillong. Kinong alam ke association Kilaong, baban penting kena bagi passenger kena syashim kabu hakador bat ke jingkamai kali kan long ke bakhuj. Kumta ke association kalap hak ke jing terwa ban pentrikam ya ke prepaid system. Haga bagi padba kila ban shim lupai ke bai tiket na ke counter ke badan ISBT. Kenang bakat omdon kanu ke jing lek tok ke padba ha balit bu iki syakajaka ke bagi kwa ban lek. Kila orang bawa lah kan ke jing terwa ke dewan rakyat ke jing kamai ke bakut nre hidup mentaki bor penyat jong ke Meghalaya Transport Corporation kim shim la EA. Nadu balak sedang ya kani ka kam hang ni ngiwi ro bakadan hang te ya ketika prepaid taxi booth counter ke badan hang tu markup itu counter te nak liang jongi ka office nang ni ki ong ba phiap ban ya sim ban penyat ya kani ka prepaid taxi booth te ngilak kular man nak liang association ngini sim hi nya penyat hi tinggal tap ro application te hadu kan banta kani ka application kampat one skin changi bangin trikam no lanu ya kani ka prepaid taxi booth te nalor kata hoj kemangitip ba nadu bapli kani ka SBT kidon sibun ki jingsa kena kidon sibun ru ki jingsa pet khmat bangi hangni le si ki jingmut jingtmu jinggibri ki banabar ki ombet baka kamai kani ka bubun ka bangi ngila yo ten re nomor kata ngingem kwa bano mengin sim kabu mengin haras ki ye ki passenger la ne ban nyon ya kador ye ki passenger ringi kwa banya dak lenti ka badai te nakliang jungi ngila dap submit kuntu saka government ya ka tu application la da kolong ka bala la da ka government hi ka ka alat no ingin pentrikam no ya katai le se kalenti bro khot kan long bukhut kan nomdon su kujing ya keno pedeng jagi passenger bat mangi temu la dak la trikam dak katai mun layak mi dak katai Kinongnya taksi kamai kila penpau bagi ladon ke jingkermen ba ke jing kamai kali jengki kan ba bat kin imja na ke jingdon ke ISBT. Henry kila syak nyot iki babun kiliang bat ke jing kamai jengki kamlong ke bati kena namar bagi bos ke buan kit gi briau na gi wei pat gi jela ki duna ba. Bat bun sien ni kini ki passenger la penkit no yaki syashilong dagi bos jong ke MTC. Kilaong banalor ke jing kamai ki bos MTC keladon ru ke jing persyang ban pen kamai yaki bos saw ISBT. Henry Kim Shimla Ailat namarkan penduk sendan ke kamai kaji jong barok kinongnya kali. Namar babalai nadu ni kajing tu kajing sya ke sarkar ka pli ni ka jaka hangli bat kalong ba ban penying lut ya barok khot ki bos ban pelaj ya ka traffic jam ro ka wain dai teman rai ke mangi mata ki bos hang ni ki bawan ban yeng ki ngi ki bun ki bos ki bawan ban rung spok ka jala jongi apo ni khantam apo ka Shillong City teman rai ki bawan pade hang ni ki dei be tangkat ta teli teman rai ki basa pade kalong ki queue stationing ki bun bhai ki bos ki bayeng ki thai light kor ki bayeng spo happy bali ki bayeng ki wei pade ki jaka hang ni apo sor te henry ka jing play kani ka SBT ngi sutu ba ka jing sya ka ong bus terminus temut ka jingmut jong ka kalong man penyeng be kali ki bawan nabar jong ka jela hang ni apo ka jaka teman henry ka ka jingmut pade ba ka sarkar mata kalong be dang sya hadukan mata ka dang sya ya ka ban yeng kini balik bagi bos kinyo ban rung sport sor Shillong long nakaliang jongi rungi lengo ka hadukan mata Charging of excessive taxi fares, we had a meeting last month. So we discussed it, and then government on its part, we have decided to run a shuttle service originating from Polo, where the buses are now parked there. I mean, they were operating from there. So we have now about on average around 15 to 18 buses coming here.
And then the first service starts around 3 o'clock. These are Siliguri services. There are about 5-6 Siliguri buses. So we wanted to operate a shuttle service between Polo and ISBT every half an hour starting at 1 o'clock. And then for a few days, this Muda, they operated their red buses, but then they came up with some opposition from the taxi owners here. Probably they thought that it would be affecting their earning. So they stopped their operation. So that way, our arrangement for shuttle service also could not take off. And then people still have to avail taxis to come here. Kani ke jingshim kabu kamshim laja tangnya kipat ba ke balad bawan sa ISBT. Hendrai kalajaru wat ki kali ki balad bankit igimar na ISBT hakaba kawi ka kenhuan kalalum pisabian sanpau hado ars patengka. Bat kani ka kenhuan kamju ai setia ya keriset. Ban peni bakalayo obor na ke sarkar bakalum ya kapisa na ISBT. Kinongnya jong ki kaliket mar kilapan pau ya kejingsau jenjar namar kihak bansiau ya kebai penyang kali na kebai parking hendrai lami sekawai perkakenhuan kebelalum hado ars pak tengka habagi wancem ki mar ki mata na ke ISBT bad habaki lalit ban pentip shki bor kebedi kimiru amshem ladon bala ban le ai persya kena kekenhuan kebelum pisabean ya hangni bawan thamar ni po ISBT ni hangti po be thamar ge sim sispan ka nam ta jong ka asisten jong ka moyong gyong te nang ta hangni jrong ta ke parking sispa bai kak yang ni kali ta ni kata te la dawan ni tang ni bai kali ki baret jingyo jingi baret bai kali te hangni la hapsiun arspa तो ये जो गाड़ी का भाड़ा कितना में लिया 500 क्यों 500 फिर लेके भी जाएगा ना एक जन अप डाउन और वापस जाएगा तो ये जो पार्किंग का भाड़ा जो अभी आपने दिया किसको दिया था वो नीचे में है ना लड़का लोग गाड़ी में बैठा लाल गाड़ी में बैठा हाँ पार्किंग तो ये जो आप पार्किंग किया आप उधर नीचे में पार्किंग किया गाड़ी नहीं खाली घुसा अंदर खाली सब घुसा के ISBT में घुसा तो 20 रुपया देना पड़ेगा तो आपको कैसा लगा कि उधर में आप पार्किंग भी नहीं किया लेकिन पैसा देना पड़ रहा है क्या बोलेगा वो लोग बोला नहीं तो उधर पार्किंग करो नीचे में ya kata te mentan ngau dang suan mentan hi te ngau apsangan dala wan pai ngendap sa ai kata bai parking nomor ni jingsa tang dropping jingsa kimde ban sim nomor kinda sim plat ya ka bai parking ro kakta ki passenger pat nomor ni hap sim na ki passenger te ka bai parking ta kra bak phi wan kit bar nang ni po ISBT ke phi hap siu kum noi ka bai kali ni ka bai pinjang kali hang ni Yang kali ni sih rumah parking men berbor sim hai pun ka temen tak sini ke sim ke sanpur ka ti ha ka tu ka jaka ka ba phi le sim ni mar hang tu ka jaka phi ban siu ngam nan kam siu le ni si ko bai asian san ka lo ti ka phi siu sa ka asian sanpur ka phi yo reset ye jangan mau pan ha kiladan kata ka jingkeno ba kini kiski bala andap ru kidan ke jingkeno ba ki ong ba ki balai ki sim parking kan noteli hang ni te ngi nak liang jungi ong ngim tip ngamar ngi ni penbiang ke parking lajong nang ni demo te ke parking lajong jungi te ngi tip ya kata teman dre bat sate te kadan lajong parking na bagi private bat kiti commercial ki bawan kit mar ye ma te dre banong ba ye kata ka jingkeno te kila don hi katu ni ki driver ki bawan kit mar mo ki ong ba ngi sya sim kata-kata kan noteli ki don ki parking hang ni te ngi pedeng yang ya kata ngim tip te longi skulungo ro ke ya kata nak liang jungi ki ong subha punya keren lem te ngi him don bor no punya keren ya kata kinong penya jiki arteli ki parking lot ru kila pen pawe ke jing e haga ba pen mi ke pisa komba kila tap ke tanda ban penya jiki jaka penyang kali namar kila kemi lenti babon pau teli ki bus bat ki kali kinwan penyang ha ISBT Ndai kijingwan poi ki bos ke babon e kalong kan riu teli hak sisngi bat ke beduna e kalong nyau teli hak sisngi
Badwat ki kali red ru giduna bahagi bawan cha ISBT, bad kani kelak ta ajor ki kum ki kenhuan ki bapeniat ki parking lot. Kajaka peniang kali ka ISBT ki dan artli kata kawai ke bela peniat daga ICM le ke basyam ka bai kali tang nagi local taxi, bad ki tourist taxi, kat baka yatra ilang society galom ya ka bai peniang kali neki bos, bad ki ki kali shimet. Bad kini ki arkan huan ki trailang ban omdon kanu ke jingshim kabu, bad ki ai ru daga riset yaki kali. Em namar ngi ban no mengin lek page ta chapo ngim kam dei kam ta jangi ban re yo le si kadon kum kata namar babale kila ut ki ong basiti chapo ru shalum bai parking hani ajrong ru shalum bai parking kemut double parking te kemut ngim yo ka jing sai ka bati kana ke ban re ngi su thu hi le si ngim la ban tip mano pa deu ta ke mano pa deu ta bawan ban lum nalor ba ka government hang ni kala issue artli ki tandaran ta ki parking ban re mata la suktu ba mi kata ka jing keno ke ba ki ong gitu ki driver ma mut kami lai tali te mun de ban suktu holor jang kata ke ba government ka no tali ka issue tandar nam tak parking ha ka bai de ba kani ka phang dai ba kalong kumne ta ba ngi hang ni ngila simwai mangi ya ka parking jong ki taxi te borok ki taxi jing sha ki de ban yang hang ni makin penhap passenger ne la ni kin pick up passenger bat kani ka Europe lai i ba ki snai kani kade jaka lek jakawan jong ki passenger te ka taxi borok hi kade ban yang hang ni te nakadau ba menta kani ka jaka yang bos pat kade sa te sejrong phi ba te ki taxi borok khoi ki ya sa te sejrong te ngim ban se ka ngi hap sa la ka sa namar ki khia ki tiar kini kitai te jingsa te ki di ban panhap hang ni te kamot ngi ngin sim mangi ka nya ka ka bai parking te sen man maki te kade tang arpho tengka jingsa bat kalong shipho tengka extra hadin bakila yang si kenta kan charge si shipho tengka si kenta tang balong kisuan panhap kilik no te kade betang arpho tengka kan bairo te de halor kata bangi stasiun arpho tengka nama kementala de kini kali kisim arpho tengka bakia yang kani ka jan parking du pe de ki poi te haneng la de ki yang siam hangte binang hapsil ka boy parking kamong kai gum ka juk nak bini ki nong ya taksi kadai kan tang balong ngin lek no nomor ka jongka taksi te haba ai wok arda jang taksi te ka taksi te ngi yo mangi te so ki dang dan ski we pat ki basim ka bu laj na kata te long ngir ngin te brama ngim la ban le interfere ya ka kam jang we ka song ka department bukan pet ya kata te we have instructed them once you have paid parking fees down there you cannot be charged again for coming up here and dropping the passengers and then we have made them understand that we are not aware of this association. Of course, it has been brought to our notice, brought to our knowledge, and we are looking into it. Who is the? What is this association? We are trying to get the information. But don't you think this is illegal? This is definitely illegal. So what action will MTC do on this Now, if it is true, we will certainly inform the higher authorities. Ban chupen mau yak ISBT la ple perda do menteri korbari ke sorkar pedeng Ahmed Shah ha ke senam hajar arpuwei balashna ke ISBT lengba ke jingbai tengka jong North Eastern Council ha ke jinglot ke bakot sopu pra klurtam kibabun kilapan pau ba ke jingtai ba ke jing pentrai kam ke ISBT ke lalong ke bapulam ne kata ke failed project jong ke sorkar jela namar ki bos ki bawan yang ISBT giduna shabapalat bat bun ki bos kidang let bet shashulong Giloong ladang sorkar kamla ban penti kena babarok ki bos kim dei syuk ban shulong kani ke project kan sei so hang nuru bat kan omla ahiru ban penmi ke pisah lang baka khajna newat ban penduna ke jing deheng kali haganong ba shulong kile kentui ki bor sorkar kamtam ya ke MTC bagi dei ban perkhat thamai no ekrukom trekam ban penti kena bawat ki kali tourist ne ki kali traveler ki bawan ki wei pat ki jelai ke ban sangi abet ISBT kenang bagani ke project kan la ban penurlong ya ke jing temu ha ke balas sang ya ka manam nilai ya keren ba ba kumno ban pentulun ni ban penhe ka yo hang ni mo ti ha ba gede woni ke benta kani kadang nakaliam ga department bi ong ba ngidang persang ban wara hi bos ha kani ke benta ti ngas ngotu ba lada ke government ka penslam lani lada ke department ka penslam ya kani ke benta kala ban long ka bapulom hari lada kala ban train no shat ti ngas ngo ba kani ka SBT kan long ka ba sisok kan naman tahu bubun balang ni kumkalong mentahi kumkan kusa kumkini ki boss rate ki traveler ki bawan nabar kumkan mentah di ka ayom ki tourist ti mentah kini traveler ki rung be support shulong tinggi don kam ru yaki bikin rung ganya po SBT kumbalong lem haki wei pat ki jela ki bangi ngiyo intep
ba kino kali ba ki rong ba chpo ISBT long ngi kwa bukan long kan urlong kumbalong lam ki wi jela